Alright, iti dito nga gundaway, manggiganyon ti pa nakaibasa dito napadayawan nga surat nga may kanbiyag itang malem. Aga po kini Maylin nga saanan nga ilanad ti address na napauluan iti Joker. Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam a Maylin. Dear Cassie, sagbay man nga inak binsa-binsayan ti pakasalita ka sinyong umunaman ti amin kat kablawang ka akas ti mo ti programa iti naragsak nga aldaw mo kastameten ti sibubo kela pamilyam kablawak met digiti padak nga dumdum nga kinagbibuya ilingid naklatan itinagan a Maylin saan kung osusto anagan ket awagam latameten ti asawak nga ni Boyong nga kilala wenno mabigbig dito yung lugar mi may isa nga Joker na lengag pakatawa. Halos amin nga banag ket aramiden na nga inaangaw. Banag nga nakaited ti parikot kada kami nga agasawa. Tay di talon ti anak mi awan mo't apulos ti nagbalbaliwan ti asawak. Kas ti awan nagbalbaliwan tis kasasaad ti panagbiag mi. Kas laawan ti arapaap na. Masaludsudet. Agkakatawa man. No anya ti plano na. Umanay kadilatan. Deti masapsapulan na. Awan ka ti plano na nga. Agsapol ti sabali nga pamataudan ti kwarta. Tultulungak mat kid di angim saan lata nga makanahay nang runakat ni. Dumakdakkel di tanlungan nak mi. Sapay la paggaangawan na ti amin kas iti may isang rabi ala apresyarek deta kinapositibum iti panagbiag Boyong lakay. Anyaman deta nga bagabong bagay. Deta nga kanahin kong ibagbagaking ka nga nalabes unay nga kina Joker mo. Kanahin nga ang angaw ti amin para king ka. Marimayat matadi kas dyan deta seryoso ka. Kaya't mo karod seryoso aklata kanayon. Saan ba't ka kanayon? Angin ti makadakas. Kanayon ka nga agang angaw. Jak pagid din amo no ka ano ka nga seryoso. Ay na bakit nasasaya at tikastuyen ngayon deta na seryoso unay tiket ko katawa lata tapat sik nga deta ti makapatid dug tibiyag tibay sa nga tao kastamot king ka saan ka din nga saan tamot nga nadadan iti nakana nga parikot kanayon ka magkatawa adamat dagiti gundaway nga saan nga nakakatkatawa ter aramidem Boyong lakay kas kumaiti di kita amang ka sakit mo tinakam ko kas iti birthday ko ibagak nga naibagak lang nga ti ararapaapag kumamot nga may saal daw ura niya nga okasyon kat mapadasak mo ti makaawat iti nginginaan nga regalo di ba dinamag kuking ka nuanyat kahit mo idi di diamante kunaking ka diamond yaman niya tinted mo agpukaw-pukaw dito signal ni kasin yung kita man agang ango ka manan anya nga nagpukaw ko lang ba't adamat manin wala ta nagsublain anya ti kunag maluksawak no kwa ada digiti gundaway na nga no agang angaw ka agjojok ka agpakpakatawa ka nga sa anak nga katkatawa nga masair tirik na ape ngamin nga masair tirik na bakit idinto nga saan mo't ka seryoso day chay jok nga rod wala nga nasakit tirik na mangnamnamaag nga regalwan nak iti alahas nga da diamante na baraha magayam nga da diamante na baraha nga da diamond na nangig ko lang dahil nga joke kaya pinadas ko lang kahit nagkatawa ka saan nga rod malaga rod ay
Nagkatawa aklat tayo din najakla kaya't nga mapabainan ka. Ngam di nagpaiswan na, masair tirik nasakit tinakam ko. Ayunay ka mo ito bagay. Amumbuti ka sa saan ti panagbiag tayo. Gagangayak lang nga gububrad ti construction. Iso nga rod. Anya ka di ti plano mi ti biyag. Umanay ka di king kalatan, nita mapaspas trikam, nita masapsapulam dita construction. Awan ka di ti plano nga. Kas kumati sapul iti sa bali. Di takil ti sweldo na. Amumot ba kahit nga sana ka nakaadal? Talaan mo't construction ti among kaubraan. Nga ada nga available nga pagtrabahuan. Kat amumot tagmaneho, patasim tag-drive. Patasim tagpasada, makaring dagdakil ti kitaam no, at adot mapasadaam. Ngamin data construction, inal daw data. Kan nadagsan nga trabaho data. Dinto nga, nagpasada ka, ti jeep, no tricycle, kung conforme dita. No, dati bukod mo nga, kasla ko agnegosyo ka, igyan mo ti oras mo. Dumagtag ka kita anaktan, boyong. Dahil ako ba't ti panpanunutam? Ay, nabagay, panpanunutag ba't ngagpaiso data? Ang imti problema, awan samot ti panunot ko. Dahil ka man, puro ka lang inaangaw. Ay, sorry abagay. Kahit ka lang pagkatawain, bay. Ay, umay ka magkit dita. Aglin na ilo ta. Dita na ti paglaingam. Kahit, abay, saan ka di nga isok kinayat mo kanyak? Tada ito yung paglaingam. Dita ka man. Ay, kat, ipakat ko lata ati kinalain ko bagay. Buyong. Dita ka ti paglaingam. Buyong. Abay. Diyak pa'y nakapaligit, tandaanam, talon ka anak ta. Nakailihilig ka nga talaga. Gapay ka kanayo nakabad nga gananad. Oh, unang hindi mo kahit agusar iti kondom. Apay, manong nga tawin nga saan nakagususar ti kondom. Talo at awid taon. Kitnay, ano man nga, hanggang mo't nagsiksikog. Sigurado nga kat panagrik na nabara ti bagi fertila kita. Baka maalaan nak no agkam kamali ka. Hanya, kahit kusawan, saan mo nga iputputok iti unig ko? Una, saan nga talaga? Sigurado ma. Wen, may kang arudan. Itata, naalam mo di. Riknag, buyong. Alag data ka. Tasak mo, muti mang romansaking kalakay. Di, tawan kiti ko naking ka. Apo, dito na. Apo. Apo. Ganado ak man ngagtrabaho no bigat. Tapabalunan nak. Apo, dito na. Apo. Dito na. Naggana sa'yo. Naggana sa'yo. Hindi pa naglulolipap ti asawa. Kas laubing naglulolipap. Sana bale. Agay scream akbot madamdama. Magustom ka di ba kahit di pa nagdildilpat ko ti ice cream. Permila kay. Agtaka akman. Agtaka akurak. Apay. Namin ano kung nga dinilpa-dilpatan dito nga ice cream di mo lang matunawan. Ay, tilada ka. Nagmayatay. Tasaan nga matunaw dito nga ice cream. Iti ka anuman. Kat, dita. Agnarayo naman nga mabaling ko nga dilpa-dilpatan dito nga ice cream. Anya ti kayat mo a posisyon bakit? Pakwa. Gobernador, mayor, congressman. Anya mayor, congressman? Posisyon ti gobyerno. Tilada ka. Mala. Anin kahit mo. Agdata ka. Uno siya ka di tagdata ta si katruma ba?
Conforme la ka, taoray no anya ka, posisyon ka na, nagaanas mo lata. Sige, agdata aklatan. Sige, doon ko lang ba agdata ka, agkayang ka, tarabawang ka. Ang sigurado nga, saan mong hipot-putok dito unig ko. Kahit ngagsikugak, ay na, problema talang aro din, dagiti talong anak ta. Baka manayunan pa eh. Huwag ko nakmatking ka. Awan problema. Nervyos lang. Dita ka man, puro kayo nangaw. Wala, sige. Yusok ko nga rin ba kahit. Ay, iya. Hoy! Abay! Sa balit bang yung susukam? Testingig lang, mate. Testingig lang mo, baka makalusaw. Tadita ngamin dita siguradong virgin. Tilhada ka. Ay, sige. Dita. Gusto ditahan. Alasarag mo. Ayaw na ikan bakit. Ay. Ulitik ay palagip kuking ka. Buyong. Ajay. Ano jay? Saan mong ipot-putok iti unag ko? Ag-withdraw ka. Ag-withdrawal ka. Nawandanag. Nervyos lang mo maging. Ay, katimon. Ay, nabakit? Abay. Dan samot smrek. Anya? Sigurado ka? Kukunak na. Talada ka. Palalam. Puro inaangaw la aming king ka. Ay, tigbibiso. Ay, awan. Sigurado ak. Awan ti simrek king ka. Eksakto di pa nang-workshop ka. Bagay. Palalam. Agnervyo sa king ka. Ay. Ala. Agbadutan. Tamaturugtan. Ay na, mare. Kay ayo nila kay ko, nila kay mo. Ha? Apay mo't, mare. No kano agsasango dagainom, permi kanot katawa da. Halos di da kanon mabarbartag, ti kay elegda, no nila kay mo, tinag-istorya. Ay na, joker nga talaga di nga buyong, mare. Ang iso na laang nalabas mo tan, pa nag-jojok na. Saan? Ay na, apresyarik pa yung tikas jay, dayawag tikas jay nga, nalay nga po makatawa. Ay na nilakay ko, hanam mo apulos, nakaser-seryoso. Nakamisuta ka na yun. Angam nun ni paring buyong tikadwanan, pero may nga agil-ilik lata. Dim ko mga pag-ana inisuna, pag-agblog, tap na nung pagkakitaan na data. Ay naimbaga keng kwa na dayta idin. Tasaan lang nga sikat mga ibagbaga mare. Angin puro inaangaw. Apay, di na kayat? Kat nagdakil dikit kitaan ka no, dikiti komedyante, dikiti nalay nga po makatawa. Dikit di sungbat na kanya kamare. Di na kano kayat taba ka no sumikat. O kit apay nga di na kayat kuma. No sumikat, kahit na sa dakil mo dikit kitaan na. Dayta nga ro, di na kayat ti sumikat, di na kayat ti buwak nang. Taapay ba't mare? Baka kano adot babae nga kursunada keng kuana mare. Ay na, Diyos ko. But nga nakit din nga amangan kano no adot mangagaw keng kuana kanyak. Ay, sayang mo din yung talento na. Naglaing to pa yung nagpagpakatawa. No may makinom ni Jebalay mi oray siya kakit makipag-kakmat ata makidingding kakmat istoryana. O hindi ba nakaragragsak ti pa nagdindin na yun. Taka na yun naka mapagkatkatawa ni pareng boyong mare. Kunamla day ta mare. Alagpaiso na lang agpakatawa, mapagkatawa nak. Ngayon, saan nga iti agnanayon? Saan nga iti amin nga gundaway? Kat makapakatawa, dagiti pa nagjojoke na. No dadto magat masairak mat. Tama sobraan na. Apay ko mga pagbalilim nga parikot yu dayta anak ko. Kat ado timang daydayaw iti asawam ta nakaragragsak kano nga katungtungtong kapatpatang. Kat mayat ti kastata awan ti manggurgura king kuana. Awan ti
mga apaking kwana no di ka gagayim da amin isuna. Gagayim ti amin isuna na asawan. Ti pag madyan na nga ron nanang. Kit sobramat panagang ang nanukwan. Ngano bagbagak, ngagsalukag, ngagpursigi iti biyag, para iti pamilyami. Nimkas la puro inaangaw, ti amin kinkwana nanang. Ano nga tati, aramid. Kasaritam ati asawam, ay nananang inaramid ko detan ti namin adong adaras. Namin ribo adarasan nga, kinasaritak. Kahit anya ti kulana. Puro inaangaw nga ron nanang. Sa anak pulos nga serious wen ti asawak. No kasaritak iti nasayaat. Kwada ito akad. Patapatak laeng anak ko. Saan ko mo nga ibagbaga nga posible wen upod no daytaw. Nang? Saan? Padasi mga kasarita ti asawam no mapagpud no misuna. May papantian niya nanang. Amangan mo't no ada ilimlimod na king ka. Huh? Awan ti babae ti asawak nanang. Masiguradok dayta. Saan nga maipapanggap iti babae ti posible ka ilimlimod na king ka? Huh? Anya ko mga ti ilimod kanyak ti asawak nanang. Awan ka di ti madmadlaw mo king kwana. Nga? Titigtignay na. Ti bagina, ti kudil na, huh? Saan nga tanga, adda sakit ti asawam, ket iliwliwag na laang. Nang, kaano ti naudi nga napan kayo nagpa-check up iti doktor? Diyak malagib nanang gan, awan mo iti rason nga mapanagpa-check up ti asawag iti doktor. Dayta nga raw. Amangan no inlimod na king ka. Nga napan iti doktor taadda iti ilimlimod na king ka nga marikrik nana. Kat dito'y nga nadoktalan na nga adda nakaro nga sakit na. Kat di nalakayat nga ibaga king ka. Ta di nakayat nga agdanag ka. Di nakayat nga ipudnuking ka tapno no saan mo nga panpanunutan. Tapno saan yung nga panpanunutan nga agiina. Saan mo't siguro nanang? Ay natin ay bagbangayo nanang. Akad dato akad ibagaklaang mo ta. Posible dayta. Iso nga kasaritam nga nasayaat. Amangan no idaldalan na laeng ti panagpakpakatawa na. Dayta bugbukudan na nga parikot nga iso na laeng ti makaamaw. Amangan no ada marikrik na ti asawam nga di na kayat nga ipakaam mo kada kayaw. Nga babae ni ti panagpakpakatawa na. Kalkaluban na ti us-usto nga marikrik na nawin no salunat na. Hala. Napay. Itatak lang nga na amiris nanang. Nga. Pudno ti kunayo nga kasla nagbaloy ti kudil ti asawa. Oh, kita kaslada nagkutungan na. Kasarita mo na. Tabaring no maaagapan pa'y dayta. Baring no ipod no nakin kati sakit na. Kat maalukoy mo nga mapanagpaagas. Maalukoy mo nga mapanagpa-check up agpa-doktor. Saan ka din ngaglabay lakay? Gusto na dito yung bakit. Busuga ka. Importante makapanganak sa bayak nga maturog. Tama diti riringak no awan nagyan tiyangkog lalo na kainumag. Mabaling ka din agsarita tat nasayahat? Urita, nalimpyo mo't palat panunot mo uri no kulam nga nakainom ka. Aya di pagsaritaan ta bakit? Ay no, may panggap ti kwa dayta. Saan lakay? Kahit ko lang nga. Uri apagbitla nga gundaway. Apagbitla nga kanito ag seryoso ka. Ay, bakit? Please lakay.
Pang-asim ko, ma. Napnon saan nga maburiburan ti panunot ko. Kaputa adda itagtartaray ti panunot ko nga. Kahit ko launay nga malawlawagan, kahit ko nga maamuan, kahit ko nga matuktaran. Iso nga, please, agpakaseryoso ka man lang. Urit, dito ito lang nga ganito. Dito ito lang nga gundaway. Nay, seryoso ka matunay bakit? Please, buyong lakay. Nala, sige, anya ka di data. Agpudno ka man kanyak lakay. Ha? Anya ti ipudnok bakit? Siya nga siya tinagtakaw. Saan nga, please. Ay, ala. Ay, pagkatawain ka lang ko, ma. Please lang. Nagkabalag papakatawa mo yung pang-asim. Agpudno ka man kanyak. Ada ka di ilimlimid mo kanyak. Ay, awan di ilimlimid ko king kapakain. Awan ti chicks ka. Awan ti bisyo ka ilimlimid ka. Ada ka di nakaro nga sakit mo nga. Saan mo nga bagbaga kanyak? Anya? Ada ka di sakit mo. Dahil sila tikat ko maamuan buyong. Mga asim ko masumbatan na. Agpudo ka kanyak. Nga saan nga puro inaangaw ti sumbat mo? Ay, kuha ba kahit? Kinagpaiswan na. Kinagpaiswanan na. Nukasta, Adda? Adda busalik. Anya? Adda busalik bakit? Nga magtubtubo pala eh. Balanam! Iso nakaro na itaw. Nasakit na itaw. Lalong to no agloom. Into no permi agyel-yelaw. Anya ayat nga nakaro nga sakit nga bagbagam bakit? Kiti-kiti ko man nakaro nga sakit ang makapatay. Kasla ko ba ada sakit ti pusom, kanser, niya. Ayawan. Busali at yadang. Tubtubo pa lang. Ang awan. Kukunak lang awan busalik bakit? Diyos ko. Agsasay nga klat oras. Maturog ak malangan. Makamo ka nga agidali manek dita. Ay, sus. Ay, nakagura ba tayo? Ni matbuyong di jay. Nagsapa nga nagawid. Boyong lakay. Apay. Nagsapa ka man nga nagawid. Kwa, ay nagpugdot. Pagtrabahoan kahit maulawak. Ha? Kahit nagsapa ka nga nagawid. Pinagawid ako na tamaditilang ako na ni Purman. Nagpakadak talaga made. Inumak nga inom ti danom nga masla nagbaral at tatibagay. Ay mayat mo da. Nagander timak. Ngam isulay sa swel daw. Takinasaritak ni Purman. Hindi bagay tatingan sa kahit agawid. Tay supay di tay sweldok ko na. Kikunan na nga. Auray, ikumpleto nanto ka no itid sweldaw. Di mayat, makainanaak. Makamot pambar mo la data. Wais data. Nagpudot tupay jay. Baka makaatake ak tupay. Alay na karo jay balayon ta. Umunog ako, tayo na kuminom danaw. Talaga matitirik na. Nagpudot ka talaga. Ay na. Pati di kita katrabahuan na, pagkaangawan na. Ay, tuloy ko man lang dito brakon. Ay, bagay, tulungan na. Ay, bagay, tulungan na, bagay, tulungan na. Ay, Diyos ko, ay pag-aangawan nak manan, dahil nga buyong.
Agtala ka man, Boyong! Makita nga dog obrak. Wala ti orasan na ti panagang angaw na. Saan nga iti amin nga gundaway akat maalak mat kadeta panang jojok mo kanyak. Ang takinwa na ay. Ay na, ginida ka dita. Bumangon kan. Tiya mo maalala ka, dagita nga isi style mo. Oy, anak nga maalala ka dagitan. Agin ida ka dita swelo si ka Boyong. Irapin mo pala dita. Mangluko-luko kanya. Makita mga doobra. Nakmalay tuloy dito ubrak tilikudan. Kesa pansinik dito nga asawak nga puro inaangawlat ang muna. May katlon nga rabi ita nga nakamansayag ti asawak kasinyong. Taday di pa nagpapaarayat na kanyak saan gayam nga agang angaw. No diket talaga nga naatake day di asawak gabo iti sobra nga kinabara ti panawen. Segon iti otopsiya wenno iti doktor kat na heat stroke kano ti asawak. Gabo iti kinabara ti panawen han nga kinayat bagina. Ano kumambok? Kasan nga kagagaw ti asawa ka makita si Baby Agpay. Nagsurat ak nga rod iti programam kasin yung takas lang akong konsensya ak adadag iti gundaway nga matagtagainip ko ti asawak nga babalawen nag no apay nga saan ko nga intaray iti ospital hang ko nga kaskaso no apay nga saan ko nga pinati nga atake gaya men. Kasanungan basol na namin nga kita mo karon ang amo na saan basol ko pa makonsensya agmat kasin ket kasla adag din namag agslag agwaras nga damag nga binaybay akan ti asawak. Abay kayat ko kadi nga matay ti asawak. Kayat ko kadi nga mapukaw ti ama dagiti anak mi. Dagiti anak ko. Muni nga pa nagpanpanolon taytan. Kat no kumalang amin nga no kumahanga ka siya di galat ti asawak. Si bibiyag ko babay. Naitaray ko kumat ospital amangan no si bibiyag pa. Boyong, agring ka, pangasim. Ipakat mo na, di kinalaing mo nga agangaw. Apo Diyos ko, kita bigla ko arara pa, bigla ko mga agariring, di asawa, bigla nga katawa kay magana nga, jog lang, di patay na. Jog lang, ti amin. Boyong, api nanawan na kami. Agriing ka. Kat no agbiag ka. Ala sige, puro inaangaw tulad ta aminin. Sa anak doon nga regla mo pa. Boyong! Balakadan dakman kasin pangaasiyo. Tulungan dakman. No kasanok may liwliwag. Dito nga napasamak iti asawak. No kasanok nga mapukaw iti panunot ko nga no dumagat babalawag ti bagik pagpabasulik ti bagik no apay nga natay ti asawak anya taramidig mo't kadagiti tattao nga kastamot ti panunot da kasta ti adat panunot da nga siyak ti rason no apay nga natahin ti asawak si bibiyag kumapay ni Boyong no intaray ko iti ospital no hangko nga no binaybayak ti trabaho
ket napang ko inkaso isuna napang inkasok isuna ket na intaray ko kumat ospital. Dahil di nga ron, di ba kabuklan, di pa kasalita ka sinyo nga sabi ko magat nakaibatit adal, ken nakaitadliwliwa, ken pagsarmingan di biyag kadigiti, amin nga nagdingig nga padak. Ket agyaman nagkadigiti makaited ti balakad, ket agyaman nakmat ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangidrama. Dito nga surat ko. More power to your program. Ken sabi ko matadupay ti matulungam nga matulungan nyo akas kanyak agparparikot. Tuyag problema apagayam mo, Maylin.